Nshuti abakunzi ba chano yanyu Mutabazi ya Official, turabasuhuje mwese aho muherereye mu mpande zine zose z'isi, tubifuriza amahoro y'Imana, tubabwira ngo nanone tubazaniye amakuru yanyu. Ni chano yanyu ibakunda yumva amakuru buri gihe ntishake kuyihererana, tugashaka kugira ngo turabasangize mwese. Ingingo rero ziyagize nizi: umuntu uherutse kwicwa Iwalikale, tuza kubabwira urupfu rwiwe uko yapfuye. Hanyuma nanone tugarutse kuba cancuro bagumya kurundwa hariya i Burundi, abakolombiya hamwe n'aba bo mu gihugu cya Colombia, hamwe Romania, nabo muri Romania, abo bose n'abandi hamwe n'abandi baguma kuza n'abasirikari benshi. Abo bose tubaza kubabwira nanone, tuze kubavuga nanone uko baguma barondwa hari i Burundi, kugira nanone intego yabo ngo nukuza kubohoza Bukavu hamwe no gufata kandi Goma. Nshuti bavandimwe, nanone ikindi cyihutirwa nanone tubabwira n'amakuru ya M23 hamwe na Twirwaneho, uko bafashe abaturage hariya mu Minembwe. Ni igitangaza tubaza kubabwira, murumva namwe n'amakuru mugomba kugira amatsiko, uko M23 hamwe na Twirwaneho uko bafashe abaturage bahariya mu Minembwe. Ni ibintu bidasanzwe bitigeze bibaho, ni ibintu bitangaje. Muraza kuzumva igitangaza kihari mbese cyabo basirikare hamwe n'abaturage bo mu Minembwe. Nshuti bavandimwe, nanone duhereye ku ngingo ya mbere, hari umuntu uherutse gufatwa hariya, yari umuhungu hariya uvuka hariya i Bukavu wo mu bwoko ndetse bw'abashi, yakoreraga Iwalikale. Amaze gukorera Iwalikale, hanyuma araza atahuka nimugoroba avuye mu kazi, aca ahantu aravuga ngo reka agende aje kwishyuza amafaranga yiwe hamwe umuntu wari mu ideni yiwe. Hanyuma rero bahuriranye n'abo bana babagizi ba nabi, bahuriranye n'abamayimayi hamwe bari kumwe hamwe na FDLR. Bose baramufashe ngo bamare kumufata, ati wewe uri umunyarwanda ntabwo uri umukongomani. Undi aravuze ati njyewe ndi umukongomani, dore ko birasiye umuntu wese w'umunyarwanda cyangwa se uvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Bamwita rero umunyarwanda, ntabwo yavugaga ikinyarwanda, ariko babona ishusho yiwe ati wowe uri umunyarwanda urasa n'abatutsi. Nuko bavandimwe agerageza guhakana, arababwira ati rwose ntabwo njyewe ndi umunyarwanda. Baramubwiye ati zana ikarite yawe. Nuko arababwiye ati nimuze nje kuyibaheza. Bamushize imbere, ngo bamushitse imbere yuko yari ayifite mu rugo. Yarababwiye ati ikarite ndayifite mu rugo, tugende nze kuyibaheza. Amugere hari imbere, kera bamuhaye urusasu rwahanga mu ijosi, umuntu arapfuye. Ni umusore w'umushi wavukaga hari i Bukavu, apfa azira ngo ni umunyarwanda. Ibyo rero nibyo tuguma tuvuga buri gihe, nibyo dusemerera buri gihe, tuvuga yuko hariya hantu hagize gute, bari abantu birasiye abanyarwanda mu buryo buteye, cyangwa se ubwoko bw'abatutsi mu buryo buteye ubwoba. Ni ibintu bahawe, ni ibintu biri mu maraso yabo, ni ibintu mbese bazingatiye, mbese badashobora. Ni kuko umuntu ashobora kunywa nk'amazi cyangwa se ngo agira gute, niko byabagiyemo. Nabo birirwa bumva batishe, bakumva yuko ari ikibazo bafite. Kwica ikaba ariyo iba victoire yabo, cyangwa se iba ishimwe ryabo. Nshuti bavandimwe, kuko nanone iriya leta nanone itababuza, ariyo ibashize imbere, ariyo barwanyi bayo. Niyo mpamvu iriya leta tugomba kugira gute, tuvuga ngo buri gihe Imana irebe uko ishobora kudufasha iriya leta, tubone kwiyambura, turebe ingene dushobora kugira gute, turebe ingene twobona iyindi leta ishobora kutwiyumvamo, uko natwe dushobora kuba nk'abandi, bakadufata nk'abandi, tukabaho nk'abandi, tukagira amahoro, tukabana n'abandi amahoro, tukabana n'abandi bakongomani bose amahoro, dore ko twese turi abakongomani, hatariho irindi rondakoko. Nshuti bavandimwe, tukaba twifatikanije nanone umubabaro hamwe, tukaba twifatikanije kubabara hamwe na famiye y'uwo muhungu cyangwa se y'uwo mwana wapfuye. Yari umusore, yari umwana ngo ugeze mu myaka 30, urumva yari umusore. Nuko twifatikanije n'ababyeyi biwe hari i Bukavu. Mwihangane, nta kundi, niko bimeze. N'isi n'igihe turimo, ni igihugu
gifite amacakubiri, ni leta yacu ifite amacakubiri. Turebe ingene dushobora kugira gute, ahubwo twese ni ugusenyera ku mugozi umwe, tukareba ingene dushobora kugira gute, gusaba amahanga yuko yatwumva bakaduheza indi leta nziza ishobora kugira gute, cyangwa se tugasaba Imana kugira ngo byuko byose bishobokera Imana, kugira ngo hashobore kuboneka indi leta dushobora kugira gute, kwiyumvamo natwe ko turi abakongomani, twiyumvamo natwe ko dushobora kubona amahoro nk'abandi, tukiyumvamo natwe ko tudashobora kugendana ubwoba aho tugiye hose, turi mu gihugu cyacu tugendana ubwoba ngo turapfa, ngo baratwica, ngo baragira gute, twaryama ntidusinzire ngo turapfa, ibyo bintu bigacika rwose. Niyo mpamvu tuvuga ngo iriya leta rwose ikwiriye kwegura, cyangwa se iteguye bakareba ingene bashobora kugira nyine, kugira ngo tubashe kubona amahoro. Nshuti bavandimwe, uko nshoboye kuvuga uko bashobora kugira ni M23 hamwe na AFC, ikareba ingene ishobora kugira ngo dushobore kubona amahoro, yuko barabibona nabo, AFC barabibona, M23 barabibona, ababyeyi babo bari mu buhungiro, n'abandi benshi baguma gupfa hariya bazira uko basa, barabibona. Niyo mpamvu bafashe umuheto kuvuga ngo babashe kurwana ririya ronda koko, babashe kurwana ariya macakubiri, kugira ngo babashe kuyahasha burundu ashire. Rero nshuti bavandimwe, tukaba twiyambaje, tukaba twifatikanije n'umuryango w'uwo mwana wabuze uwo mwana azira bamwitirira ngo ni umunyarwanda cyangwa se ngo ni umututsi. Nshuti bavandimwe, nanone hari i Burundi bakomeje, nanone Sebarundi akomeje kugira gute, kwakira abamerceneri cyangwa se abacanshuro bavuye muri Romania, bavuye muri Colombia, babaje kugira ngo babashe kugira gute abo Tshisekedi yasutse hariya bangana none n'intozi, kuko ahora bazana, ariko nanone ntabwo bashobora kugira gute, ntabwo bashobora gutsinda. Yuko tuvuga buri gihe turavuga ngo ukuri kuzatsinda, ukuri kuzatsinda. Niyo bashobora kuza ari benshi, niyo bashobora kuza ari k'umusenyi wo mu nyanja, ariko ntabwo bashobora gutsinda, ukuri kuzatsinda. Nshuti bavandimwe, nanone akaba ariyo mpamvu tubabwira yuko iyo umuntu arwanira ukuri, iyo umuntu afashe umuheto akarwanira ukuri, Imana nayo ibiri kumwe nayo, kandi kwa kuri kuza gutsinda. Yuko babona ntabwo leta yohora ibwira abantu, leta ariyo yari kwiye kurengera abaturage, noneho ikabwira abaturage abantu bagende baze kwica abandi. Ko rero murumva namwe iyo leta kwisa ninaniwe, irananiwe, kandi leta inaniwe muri iki kinyejana, abantu n'amahanga ntiyo kwemera ngo abantu bagume bapfe. Twizeye Imana yuko hashobora kuba iyindi impinduka y'iki, kugira ngo tubashe kuba twese muri kiriya gihugu amahoro, tubane n'ayandi moko, tubane n'abashi amahoro, tubane umunyamurenge abandi n'amashi amahoro, umututsi abane n'abandi bose, abandi bakongomani bose babane amahoro, ntawe uvuga ngo arica uwundi cyangwa se ngo aragirira uwundi nabi. Nshuti bavandimwe, nanone akaba ariyo mpamvu nanone tubabwira ngo hari i Burundi, Sebarundi nanone akomeje kugira gute, kuzana abacanshuro cyangwa se kwakira abacanshuro. Bamaze kuba benshi hariya mu gihugu, ari abasirikari, ari aba FRDC, hamwe na FDLR, hamwe n'abo bavuye muri Romania, bavuye hehe, bavuye muri Colombia, bose ngo bari aho ngaho bateraniye hariya i Bujumbura. Ese nshuti bavandimwe, ngewe aho nyibajije, turaza kubivugaho gatoya. Nanone turaza kubabwira kandi ingingo ya gatatu, kandi n'abasirikari ba M23 hamwe na Twirwaneho, uko bagize gute, ibyo bahaye bakorera abaturage ba Minembwe, ibyo bahaye bakorera abaturage ba Minembwe. Muraza kubyumva, namwe muratangara yuko nibwo bwa mbere n'aba FARDC yabayeyo, n'abandi babayeyo, Katanyama yose yabaye, nkuko mubizi amabataho yose yabayeyo, bari batarakora ivyo bintu. Ariko ejo bundi M23 hamwe na Twirwaneho bakorera abaturage ivyo bintu. Abaturage muraza kubyumva ariko byagenze. Nshuti bavandimwe, nanone uko tugomba kuvuga, murabona hariya muri Doha
habereye nanone imishikirano ko harabera imishikirano ya M23 hamwe na leta ya Kinshasa kuko twabivuze ubushize twaravuze nyarababwiye ati mureke dusenge kugira ngo iriya mishikirano izemerwe yuko bagumaga bamiza bakavuga ngo ntibishoboka ngo ntibazogenda ngo M23 ntiboza kugira imishikirano nabo ngo ntibazohura na M23 ngo ntibazohura ngo ntibishoboka ariko kubera Imana nta mutima itazishobora bagize gutya ejo bundi baremera baragenda ubu ngubu baricaranye ku ntebe imwe ibyo ngibyo tubishimiye Imana yacu ishobora byose. Iyo ni intambwe imwe ikomeye, iyo ni intambwe imwe ishimishije, ni intambwe imwe dushobora kwishimira, ni intambwe imwe M23 igezeho kandi ishimishije cyane. Nshuti bavandimwe nanone bamaze kugenda igitangaje rero kiza gitangaza mbere udusubiye inyuma gatoya na mbere murabona cyagihe ba ministre b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda hamwe n'uwa Kongo bagiye bahurira hariya muri Washington muri Amerika cyangwa se mwabonye uko batangira kuvuga bagatangira bakavuga oya ntimubishoboka oya mwabonye uyu nguyu baza baramusa cyane uyu nguyu bagatangira bakavuga ngo tuzoshungukera ngo byagenze gutya ngo ntituzobyemera. Mbega abantu kuko iyo badashobora kugira ngo babanze babaceceke bagende buhoro babanze baceceke imishikirano bumve iby'imishikirano ivuga bumve ibivuye mu mishikirano imishikirano baracyari mu nama hanyuma nabo benshi ko baravuga abajournaliste kera ko baravuga ngo ntituzobyemera ngo ntituzogira gute ngaho na ba ministre ngaho na ba muyaya hibo kubera iki kuvuga bazabona ko ari iki. Niyo mpamvu mwabonye kuvuga habe na perezida wa repubulika igihe harahagarara ku maguru yiwe akavuga mwigeze kubona hagarara hari aravuga ngo azotera u Rwanda ngo akureho ubutegetsi bwa excellence President Paul Kagame. Mwokagira Imana ese ntawo utekereza ikintu ngo areke kukivuga ikintu cyose batekereje no kukivuga niyo mpamvu hakwiriye kuba bakaza baje ku mafunzo. Niyo mpamvu dukwiriye kubona igihugu bakaza baje ku mafunzo bakigishwa siyasa bakabona yuko kuvuga ergo umuntu ibyo abona byose ntagomba kubivuga. Ukumvuza ibintu byinshi none nkavuga mwonyita iki murabyumva namwe ko mwonyita umuntu ari yavuga ibintu bije mu mutwe byose akabivuga bo mwita iki aho nawe wabimenya unumva wese yamenye igisubizo. None se kubera iki bo baguma bavuga barashaka amafunzo nta mafunzo bafite nta siyasa bafite niyo arashobora kuba afite amadigrade afite meme doctora ariko nta siyasa iri hariya muri Kongo kugezaho perezida wenyine ahagurukira ngo nzote kandi bakavuga ibintu batari bukore kwikokinga gusa kugira gutya ntacyo bimaze. Niyo mpamvu bakeneye amafuto, niyo mpamvu dukeneye ubundi butegetsi ubundi buyobozi hakabaho ibintu byo guhugura abantu hakabaho ibintu byo kugira abantu bakaja mu mafunzo bakiga siyasa nini bakazingatia siyasa harimo gukundana siyasa harimo kubaha abandi siyasa harimo kutavama undi muntu siyasa harimo kuvuga neza siyasa harimo kubahana ibyo byose bakabyiga bakabimenya siyasa hariho kumenya icyo uvuga n'icyo ureka ibyo byose ntabwo babigira nta mafunzo bafite nta siyasa bafite nukujaho gusa ngo ni docteur cyangwa se ngo ni ngubiki bafite amadoktora ngahe ariko kuvuga ugasanga ko aravuga nk'inyoni ntamenye ibintu ahayavuga ntamenye ibintu atetika ntabone ibyo aceceka n'ibyo agira ngo
mbwira abantu bari mu mishikirano ejo bundi ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda hamwe n'uwa Kongo bari hehe, bari Washington. Kera ko bagiye ku mateleviziyo, kera bagiye kera bagiye ku mashosho media, kwera ko baravuga ngo yango ntibishoboka, ngo ntituzemera, ngo ntituzogera gute. Mwarindiye bakabanza bakarangiza ibyo barangiza bakaje bamucira. Mwaza mumva u Rwanda bavuga, baza mumva u Rwanda ruvuga. U Rwanda harwo rwari rwasakuza abantu bari mu mishikirano bakaza basakuza. Never. Yuko baratandukanye rero, baratandukanye. Niyo mpamvu dukwiriye kwigira ku bindi bihugu. Habe niyo bavuga ngo bafite amashuri bakaja muri nani bakaja kwiga, bakiga siyasa. Apana kuvuga gusa nk'inyoni. Umuntu wese arajari akavuga ibyo ashaka, umuntu wese akajari agatukana, umuntu wese akajari akavuga ibyo. Niyo mpamvu dusenga tukavuga ngo Imana izaduha ubundi buyobozi, ibuduhe ubundi buyobozi muri kiriya gihugu, imiyoborere myiza, habone kujaho ibintu zo kwigisha abantu, bigisha abantu bose baje muri sale bige siasa ni nini, bazingatie siasa, amahoro aboneke, abantu bose bumve ko ari abakongomani. Naho kwica umuntu, tugira igihugu kigendera ku mategeko. Kwica umuntu, barica umuntu ntibamuhane, bica umuntu ntibamuhane. None si icyo ni igihugu? Uvuga ngo icyo ngicyo ni igihugu? Ntabwo ari igihugu. Dukeneye ubuyobozi bwiza muri kiriya gihugu. Twamara kubona ubuyobozi bwiza, abantu bakaja mu mafunzo bakiga. Niyo bafite amadoktora bakaza basubira mu munani bakiga, bakabanza bakakuramo biriya bintu by'amacakubiri, hakavamo iriya ideoloji y'amacakubiri, iriya ideoloji yo kwanga abandi, yo kubona umuntu ukamubona nk'aho ari igisimba, yo kwanga umuntu uko yaremwe nguku. Kandi ntawe dukunda uko tumeze, dukunda uko twaremwe, ntawe ushobora no kukwicuza. Ariko undi yakubona ngo reka kwice ngo urasa gutya. None ibyo ngibyo batagiye mu mafunzo ngo bige, zobavamo gute? Ntabwo bishobora kubavamo. Niyo mpamvu bakwiriye kuja hehe, bakaja hariya bakiga, bakaja hasi bakiga. Kuko amafunzo arafasha. Amafunzo uwayize aba yayize. Uwayize amafunzo azaba nk'igihango. Ni igihango. Umenye ukavuga ngo nyara iyo wazingatiye amafunzo ni igihango. Niyo mpamvu bose mvuze ngo n'abadokiteri n'abandi abafite ama degree n'abakina bose bakwiriye kuja hariya bakiga. Twagize imiyoborere myiza, twabonye igihugu. Yuko mu mitwe baracyafite ibindi ideology itari nziza. Nshuti bavandimwe, akaba ariyo mpamvu tuvuga gutyo, kuvuga ngo nuko iyo mubibona aho icyo bivuye gutyo, nuko mubona iyo abantu bari mu mishikirano muza mu ningeni basakuza, bakaguma bagasakuza, bakavuga finalement tushobora kubanza kureka ngo ubanze urindire imishikirano irangire. Ubaye wumva yuko haje hehe, tuzavuga. Ubwo rero no kugira gute, niyo mpamvu tuvuga ngo bakeneye kwigishwa, kiriya gihugu bakeneye kwigishwa bose, bagaca mu mafunzo bakiga, abantu bakaba abantu, iriya ideoloji yose mbi ikabava mu mutwe, bakumva kuko hari ubundi buzima bwo kutanga undi muntu, bwo kutabona umuntu ngo umwifurize kumwica, bwo kutabona undi muntu ngo uvuge ngo uyu n'uyu. Ibyo byose bikavamo, bigakuburwa bikavamo. Ibyo nibyo dushaka, kandi hamwe n'Imana tuzabigeraho, yuko buri gihe abarwanira ukuri bazatsinda.
tugaruke rero i Burundi rero uko bimeze rero i Burundi jewe narahabaye i Burundi uvuye hari Bujumbura ugera Makamba Mushara kera ukabugeze ku mupaka ugera hamwe ngo ni mu mabanda ukama ugera ushobora kugenda n'amaguru mashi ukagera ahantu bita ngo Mushara deja ni ku mupaka wa Tanzania ni hatoya cyane Burundi ni buto cyane ese nje uko ndatekereza tese ese Barundi hariya Uvira azanira kuvuga ngo intambara barwanira hariya Uvira barwane kabisa barwane hariya azana abacancuro buzuye Bujumbura hose buzuye mu mahoteli buzuye binjiye hariya baruzura Bujumbura ese yabateguriye kurwana habamwe ibintu bibiri kurwana habamo gutsindwa no gutsinda tuvuge data gutyo niyo badateze gutsinda ariko habamwe mu kurwana habamo gutsinda no gutsindwa ese yabateguriye aho bazahungira ko mbona hari i Burundi Bujumbura hamwe na Uvira ni hamwe hari Tanganyika na Uvira na Bujumbura ari bwo Burundi mbwira rero Uburundi bugabanywe na Rusizi na Kongo Rusizi nigabanyije mbwira rero aha rero kavimvira kuri douane rero ija Bujumbura ni hafi cyane ni hafi hariya mu Gatumba ukambuka ni hafi yabateguriye aho bazohungira aba FDLR aba mayimayi bari abantu b'Uvira bose aba mayimayi ni benshi cyane ni benshi aba mayimayi bose babaye abasore bose insore zose za hariya byabaye aba mayimayi abahungire bose Bujumbura FDLR ihungire Bujumbura aba Katanya cyangwa se aba FRDC bahungire Bujumbura ariko bo bazaba bafite indege ihaye bajana aho n'aba ba mercenaires bandi nabo baje Bujumbura ese ibyo byose nuko bari abo bafite data bafite ariko nyumbishije nabo abo muri Romania nabo ngo Colombia ngo numusha makuru adusumira ngo bagira urumogi rwinshi cyane ese bazohurira n'uru rumogi rwaba ngaba rw'abazalendo none bizogira gute bazazabirwa babyina urumogi rwo muri Colombia hamwe n'urwa hariya rw'abazalendo bazazabirwa babyina kuko bararwana maze abahetse isezerano babakirizeho kandi bazabahara ubwo rero nibo bazobahara M23 M23 intare za Saraba intare murayizi muzamuzibona hari ingene ntizigenda ihiga ngo iragenda ihiga nka kurya kwimbwa ngo iragenda igira buti ihiga izi ituriye hamwe igaceceka ikareba gusa aho umuhigo uturuka akareba izindi nyamaswa iba yarikarikire ihayirebaho inyamaswa ituruka yagira ngo irasimbuka kera ifatira ahangaha nicyo nshatse kubabwira niki hariya M23 bararindiriye hari video nakoze muraza kuyumva abantu bavuga ngo Uvira bararindiriye babacokoze baraseho amaze gira babakirizeho umuriro bumva umuriro apana umukezo ese abo bose aho twari tugaruke rero Burundi se Barundi yateguye aho bazopanga bose abo ngabo aho bazohungira bose yateguye inkambi bazojamo ese Burundi ko mbona ari butoya cyane burajamwe ari ba FDLR bajemwe abazalendo bajemwe biki ntugirega ngo abandi gabo ntugirega ngo bazozana mentalite zabo zahari ariko mushana afite uko reka tureke kwinjira muri vie prive yiwe aho ngaho n'abarundi gusanya keboraga gusa
ariko Sebarundi azi ko yabipanze, azi uko ahazobashira, azi uko mbese azi uko ahazobashira arahazi. N'idolari burya idolari rirakora yoguma akabashira n'ahandi cyangwa se mu mahoteli agashira n'amatente akubaka hanze akabagira n'amatente bakaja hanze bakagira gute. Ubu ngubu haranashushe nta mvura ihari. Rero icyo nshatse kuvuga ni iki, tureke kwinjira cyane cyane mu buzima bwiwe aho yabateguriye, gusa ni analyse nyakoraga kubera yuko hegeranye ni Bujumbura, ni Buvira, haregeranye Bujumbura na Uvira, mbese afitaho nibagenda bose afite azobashira. Reka aho ngaho tuhashire akabazo. Ikindi hazoba hari Tanganyika iraha, Uburundi buraha. Tanganyika yo Buvira barabana neza uzugenda uko bazabaza n'igihe amazi yagiye bazagenda bakoza n'ibindi aho ngaho bakagira gute. Ni hafi cyane, ni metero nka zingahe, ntabwo igeze na kilometero Buvira kuri Buvira. Rero icyo nshatse kuvuga ni iki, hazoba hari Tanganyika na Bujumbura, nizo nzira zoba zisigaye zabo bantu, Tanganyika na Bujumbura. Tanganyika. Rero inshuti bavandimwe, icyo nashatse kuvuga ni iki, bifite amatsiko cyane. Reka turebe uko bizogenda, reka bacokoze batere, bacokoze intare za Sarambwe bazitere, numva nabo ntibazoreka, niho bose silefe urumva bo barashe bakabagira gute, naho bazoreplika, aho bazoreplika. Rero bazogira gute, bazoreplika nabo bagira gute, babakirizeho umuriro. Reka turebe, tubirindire, tubihe amaso. Ariko ubuhungiro aho bazoba bafite ni Bujumbura, ndavuga bari Buvira, abamayimayi nabo bazalendo hamwe nabo abo bacanshuro bazoba bafite muri Tanganyika ni Bujumbura, naho ngaho Tanganyika. Kandi Tanganyika mwokagira Imana wabatayizi, ntabwo ingana na kuriya kwa Lakivu, ntibishoboka. Iraruta Lakivu inshuro 30 na zingahe gutya, inshuro 30 na zingahe. Rero icyo nshatse kuvuga 30 nimba ari 39 30 ari antuka 30 na imisago niyo ngiye babi, ariko ni inshuro 30 n'ibindi. Rero icyo nshatse kuvuga ni iki, hari ahantu hariho aho niho hantu habiri gusa bazoba bafite ho guhungira. Urumva, i Bujumbura no muri Tanganyika. Kandi Bujumbura nabwo ni bukeya kwakira abo bantu, kandi kwakira bari abantu murabizi namwe uko bateye. Ariko Sebarundi ubwo asuko yabiteguye, afite ifaranga yahawe, ariko ibyo ngibyo n'ibyiwa azi uko yateguye abo bashitsi nge nazo bakira. Nshuti bavandimwe, nanone reka tugire nanone tuvuge ku kibazo cyahariya mu Minembwe. Ikibazo cyo mu Minembwe murabizi, ingabo za leta hagiye haba mu Minembwe, hagiye hasimburana za brigade nyinshi, hava brigade imwe hakaza iyindi, hakaza ba lieutenant colonel, ba colonel, bose baje ari ukwica abaturage, ntabwo bigeze babana neza n'abari abantu bo mu Minembwe. Icyo nshatse kuvuga ni iki, nta mahoro bigeze babona muri iyo myaka 8, nta mahoro bigeze babona. Kubera iki? Kubera yuko babicaga bakabarasa bakabagira gute, barabicaga bagezaho rimwe bica umugore ngo bamare baramwica bamuca n'amabere. Abo ni abamayimayi bafatikanije na leta n'abasirikari ba leta. Ibyo tuvuga ni ibintu byabaye mu buryo abagore bababona bari nko ku isoko, umugore akaza cyariye. Ubwo ntabwo ari ukuvuga ngo ni abagore gusa, bicaga n'abagabo, bakica n'abashi baje gucuruza aho ngaho. Bazaga bumva bakagenda bakinjirana umushi, muzana ifaranga, umushi yange yabankagira gute, bakamukubita urusasu.
umuntu mugahura bakabwira ngo uzana telefone yawe utawifite bakagukubita urusasu. Mwigeze mwumva abantu bafira hanze gutya umusore yabaye agenda gutya bakamurasa? Abo n'abasirikare. Nicyo gisirikare dufite cya Kongo, nicyo gisirikare dufite cya Kisekedi, nicyo gisirikare dufite. Dukwiriye kwiyambura ku mugaragaro. Rero naza kubabwira rero uko M23 natwirwanaho ibyo bahaye bakorera none abaturage. Nshuti bavandimwe, icyo gisirikare kiguma kugenda gutyo cica abaturage, kinyaga abaturage, kibanyaga ibyabo, kibanyaga inka zabo, bakagufata waba udafite ifaranga cyangwa se amatelefone ukagira gutya ukabizira. Ariko icyo nshatse kuvuga kuri none, nshuti bavandimwe, amakuru mperutse kumva namwe niyo nshaka kubasangiza. Kiriya gisirikare cya M23 hamwe na twirwaneho ko barakora ibintu bitangaje, bakorera abaturage, ko barakora ibintu bitigeze bikorwa na gisirikare hamwe n'umunsi n'umwe. Muri bariya bandi basirikare bahaje, bariya bazaga arabo kwica bakazira, ariko bari ibintu bahaye bakora mu bitegeko. Nshuti bavandimwe, murabona yuko isoko yarema, abantu bakagira gute, hari abagenda, hari abakecuru bagenda bakaja kwikorera ibintu, bakaja kugura ibintu. Murabizi abatazi mu Minembwe nta mamodoka hari, ntaki, ibintu byinshi bikorera ku mitwe, n'ibyo bahashe bakikorera ku mitwe. Ariko ngo umusirikari wa M23, abasirikari ba M23 twirwaneho, ngo babona umuturage, umukecuru uvuye guhaha, umusirikari waritambukira afite imbunda yiwe, akegera wa muturage akamubwira ati ese wa mukecuru woreka kwakira kishambagara. Turi abantu benshi ntibagifite n'abana babaho ngaho, basigaye usanga ari umukecuru ugasanga yibana, woreka kwakira ibi ngibi wahashiye umufuko nkawikorera. Araza akamubaza, umukecuru ati ngaho nyakira data. Umusirikare agafata imbunda yiwe akayishira ahangaha, akikorera cya gishambagara cyangwa se wa mufuko, akawikorera akagenda iminota 30 afite n'imbunda yiwe, agashikiriza wa mukecuru ku muryango, ngaho umukecuru usigara amahoro. Utegere nk'ibyo bintu bahaye bakorera abaturage, ibintu bitigeze bikorwa na rimwe, nta gisirikare kigeze kibikora na rimwe. Bakitwaza umumama ufite ibintu yikoreye, bakamutwaza bakamushikiriza ku rugo rw'iyo bamara bakagenda, nta kindi bamusabye, nta na kimwe bamusabye. Murumva nk'icyo gisirikare mwokigereranya n'akiriya kindi? Murumva nk'icyo gisirikare, murumva nk'ibyo byiza bahaye bakorera abaturage? Ibyo nibyo byiza nyababwiye bahaye bakorera abaturage. Kuva babayeho noneho umukecuru akasigara avuga ati data we, ibo nkoreye noneho ko bibaye igitangaza, ko bindenze, ko ntigeze mbibona kuva mbayeho hano, ko ntigeze mbibona. Aba ni abasirikari noneho cyangwa se ni abamarayika. Mwokagira Imana, mukavuga ngo icyo gisirikare kandi Imana yokivana muri icyo gihugu. Imana yo kwemera ngo nk'abo bantu ngo bave ku baturage, kandi ntibizoshoboka. Abandi barazaga bakabarasa, abandi barazaga umuntu yabaga yakikoreye ibintu byo akabifata akabijana akabyinjiza mwika, akabijana akamwaka ibyo avuye guhaha. Abo nibo basirikari ba FARDC. Icyo nicyo gisirikari bamwe benshi bahaye bavugira kuri none. Ariko igisirikare dufite none, igisirikare kiri hariya mu Minembwe, ko barakora ibintu by'ibitangaza. Bakatwaza umuturage, umumama uvuye guhaha yikoreye, umukecuru uvuye guhaha yikoreye, bakabanza bakamubaza, ntibafa no gutwa, barabanza bakamubaza. Ibyo nabibonye ni Burayi. Usubiye umuntu ngo can help you something, ukabanza ukamubaza ngo se nyokugirira gutya, cyo no kumubaza uzumubwira ngo nyokubaza. Ntupfa gushaka gusa ngo wamubaza umuntu ngo ngaho ndangira ahangaha. Please, can I ask you something?
ukabanza ukamubaza yemera ukabona kumubwira icyo ugomba kumubwira. Nabo barashika bakabwira umuturage ati wese uwo kwemera nkagutwaza, wumve nk'icyo kintu batigeze kiboneka mu Minembwe. Ibyo nivyo ndababwiye rero ugomba kubabwira. Igisirikare cya M23 hamwe na twirwaneho nibyo bintu bahe bakorera abaturage bo mu Minembwe. None nituvuga ngo igisirikare turashaka leta ishobora guhindura ibiriya bitekerezo bibi ikazana imitekerezo myiza yo gukunda abaturage, amaze ngo tuyange mwokagira Imana, uzoyanga nawe azoba yanga ibyiza, uwo yanga nawe aba yanga ibyiza. Icyo gisirikare nicyo dushaka kigomba kuba muri kiriya gihugu, nicyo kigomba kuba muri Nord Kivu, nicyo kigomba kuba muri Sud Kivu, tukagira amahoro. Igisirikare cyubaha umuturage, igisirikare kirinda umuturage n'ibintu ziwe. Igisirikare kirinda umuturage n'ibintu biziwe, kikamufasha kikamugirira neza. Apana igisirikare ubona umuntu abona akaza yihisha yitera mu bihuru nkaho abonye intare. Mwokagira Imana, kiriya gihugu twakiboneyemo amakuba. Mwokagira Imana, twakiboneyemo amakuba. Ibyo ngibyo rero nibyo duha dusengera Imana, haboneka imiyoborere myiza, haboneka imiyoborere ishobora guhinduka, ihindure kiriya gihugu, gihinduke, tubane n'abandi amoko yose abane neza, twiyumva twese ko turi abakongomani, tubeho neza twese, ntawuvuga kandi ngo aricwa azira uko yaremwe. Habe kubahana, uce ku wundi muntu muramutse umubaza amakuru utambuke. Ubuyobozi bukunda abaturage buvugira abaturage. Ariko muzamubona komane kibe gisekwa nk'iki, muzamubona abasirikari babo muzobarebe ku mateleviziyo. Noneho bamwe bakamayambara sheni y'amasaso gutya akayikwiza ahangaha, akayizungurutsa mu ijosi agasura kandi akayigira gutya ikamugera ahangaha, igasura kandi ikazigera ahangaha, ukagira ngo niyo yonyine yambaye, nta myenda yambaye. Ese ayo masaso aba hagenda arata yerekaga abaturage ga namara agende gutya agende gutya agende gutya. Icyo nicyo gisirikare cy'iterabwoba, kandi ari nta nacanazi niyumva imbundira avuza hariya acasiga yambunde n'aya masaso yose yiruke aze guhindura imyenda yambare civile. Abo nibo basirikare. Nimureke Imana ikora imirimo yayo, nimureke Imana iduhe kiriya gihugu, turebe ko twogira gute ko hoza abantu bashobora kuyobora, tukabona imiyoborere myiza, abaturage bakiyumva yuko bagomba kubaho neza, bakubana n'abandi neza, hatari ibintu byo gucamwo abantu, byo kuzana amacakubiri mu bantu, byo kuzana urwango mu bantu, byo kuzana impfu za buri munsi mu bantu ziterwa n'imiyoborere mibi. Nimureke dusenga Imana, turebe ko bwoca kabiri, tukareba iriya leta igahinduka, hakaza leta twiyumvamo twese. Mwokagira Imana, ntimuri mukubona ituri ntibigeze bakugenda basanga abantu 70 baciye bose, baciye abatutsi bose, baciye imitwe mu ikanisa. Niko babica, baza babica urupfu rubi, bakabahambira bamara bakaza bashinja umuntu, bashinja kuko bamara bakanashira bakagira ni filime bakagira